Egun on guztioi. Jaunaren izenean bildu gara, bere izenean otoitz egiteko. Entzungo dugun jangoikoaren hitzak lagunduko digu gure otoitzak kristau otoitz bihurtzen. Eukaristiako ogiak indartuko gaitu, hitz honen baitan bizitzen. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok aitor ditzagun geure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti saltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zerugetan jainkoari, aintza eskerrak zuri, eta bakea lurrean haren gogoko gizone. Aina hundita eder zaitogolako, gora zu, bedeinkatuak zu. Gore espesori, auspesagur, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jaungoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesukristo, jainko jauna, jaungoikoaren bildotz, aitaren seme. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua,
entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zugan uste ondutenen babesa zarena. Zugabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakutxe zaiguzu zeure errukia handia. Zu gidari eta erakusle zaitugula. Zuhurtasunez balia gaitezen lurreko gauzez. Eta oraintxe danik betiko ondazunei itxatxirik bizi gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió: «Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso?». Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: «Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti». Palabra de Dios. Jauna da gure salbatzailea, gure indarra eta bakea. Jauna erabakia dut zure hitza gordetzea. Seiona niretza zure ahoko legea, urre zilarrezko milaka txampon baino hobea. Zala zure maitasunak, zeure zerbitzari honi hitzeman diozunez.
etorkizure gupida, bizi berri nadin, zure nahian baitut gozamena. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, badakigu bera maite dutenen onerako bideratzen dituela Jainkoa gauza guztiak. Bere aurre erabakiaz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen, bere semearen irudi izan zitezen, eta horrela, semea zenide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen, deitua berriz zuzentzat hartu eta zuzentzat hartuak aintzaz bete. Jaunak esana. Jauna zurekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Jaunak esana, eskerrak zorik Abagoaz aurrea, zermoi hauetan, parabolaz betetako zermoi hauetan, gaur ere, zerua zer den adierazteko parabola bat ibiltzen du Jesusek. Eta hori adierazi nahi digu. Parabola bidez, egi handiak adierazi nahi dizkigu. Eta parabola honekin gaur Jesusek luzatu nahi digu mezua hauxe da. Jesusi askotan gustatzen zaiola iskutuan bizitzea. Ez iskutaketan, baizik eta iskutuan egotea, ez? Zergatik, nola da posible, garai hartan, orain dela 2000 urte, gizon baten irudian jainko dana, o jainkoaren zendana zartuta egotea.
gizon bat ikusten zuten. Baina, barrutik iskutuan zegoen jangoikoaren presentzia hor zegoen, ez? Nola da posible, ogi pusketa batean, ardo pitin batean, jauna egotea? Ogi pusketa horretan eta ardo pitin horretan Jesusen jainkotasun dana zartzen da. Esentzi dana zartzen da. Horretxegatik esan nahi dugu, edo gaurko evangelionek esan nahi du, iskutuan dagoen perla hori edo hor bilatzen dugun altxor hori jainkoa dala. Muchos me oirán, pero pocos me escucharán. Muchos verán, pero pocos se darán cuenta, ezta? Orduan, hor dago fedea, ez? Fedea bidez ikusten dugu jangoikoaren presentzia. Eta gure altxorra hoixe da. Gure altxorra da jaunaren presentzia, iskutuan dagoen jaunaren presentzia hori ikustaraztea. Hortara laguntzen digu fedeak, ez? Geure sinismenak. Si vamos al Antiguo Testamento en la primera lectura, cuando Israel tiene fuerza, cuando Israel fue un pueblo potente, importante, fue en la época de David y Salomón. Y nos fijamos en estas dos personas, David y Salomón, y su proveniencia o sus orígenes son de un pueblo muy chiquitín, de Belén. Nos situamos también en el Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que todo empieza en Belén. Por lo tanto, podemos decir, por eso lo pone la Iglesia en primera lectura de hoy, que desde lo pequeño el Señor hace grandes cosas, ¿no? También lo podemos ver en las grandes matriarcas del Antiguo Testamento, ¿no? Sara, Rebeca, Raquel, son mujeres de edad que no tienen hijos y que están apenadas porque no tienen hijos. Y Dios Padre las acoge y a esas que son infértiles les da la evidencia de un hijo. Desde lo pequeño, desde el sufrimiento, desde lo último de la sociedad, Jesús hace grandes cosas. Porque Jesús saca salida desde esos rincones que no hay salida. Yo estaba sin poder dar a luz a un niño, a una niña, y Jesús ha hecho en mí grandes maravillas. Estaba en una gran depresión, en un gran sufrimiento, en un gran lo que sea cada uno, y Dios ha hecho en mí que mi vida tenga esperanza. Porque Dios no elige, y eso lo tenemos que tener claro, Dios no elige los perfectos del pueblo, elige los humildes, los sencillos, para hacer de aquellos, de nosotros, grandes maravillas, y que los demás puedan decir, Jesús, en este o en esta, ¿esto ha podido pasar? Sí, porque no es fuerza de este ni de esta, sino de Dios. Jesús, en el pan y en el vino, ¿eso puede acontecer? Sí, porque no es propio del pan y del vino tener la divinidad, sino que es acción de Dios. Y lo mismo pasa, ¿no?, con ese terreno que se da cuenta esta persona que hay una maravilla dentro de él, va a casa, vende todo lo que tiene y vuelve a comprar el terreno, ¿no?
porque merece la pena vender todo lo material por comprar lo espiritual, ¿no? Y eso es en la Iglesia, en la tradición, se le ha llamado el don de ciencia, ¿no? El don de ciencia no es saber muchas cosas de Dios, sino saber lo importante de Dios, que es que lo importante es invisible a los ojos, que la materia no es lo más importante de este mundo, es necesaria, sí, pero lo más importante de Dios es lo que Él es. Y lo que Él es está escondido en el mundo, para que nosotros con nuestra fe podamos ir averiguándolo. Pues le pedimos al Señor que nuestra fe sea cada día más sustentada y más vivida desde esa perspectiva de Dios, que desde ahí podamos vivir las maravillas que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut Jainko aita guztidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila tobiratua izan zena, infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta Jainko aita guztidunaren eskuin aldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena, sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, eska dezaiegun Espiritu Santuaren indarra, berak lagun dezaigun munduko beharren alde otoitz egiten. Leon 14. aita santua gaitik. Jaunak bedenka eta babes dezan bere misterioa, eta Eliza gaitik bera gidatuta gero eta harrera hobeagokoa izan dadin. Aiton amona eta adineko entzat. Eska dezaiegun jaunari. Epaigozu zure argi, grazita maitasuna, entzunaren Por todos nosotros, los mayores, para que sigamos mirando hacia el futuro y para que con nuestra experiencia y nuestras oraciones sigamos esforzándonos por construir un mundo más fraterno. Roguemos al Señor. Gazten alde, jaunari bere bizitasun ogia eskaini diezaioten. Ez berentzat gordez, baizik eta Jaungoikoari emanez. Ark, ugaldezan eta mundua poza ardezan, gazte eta helduen arteako bezarkada berri horregaitik. Eska dizaigun jaunari. Por todos nosotros, para que seamos fuente de sabiduría para nuestras familias y aprendamos a transmitir el tesoro de la fe a nuestros hijos, nietos y a las nuevas generaciones. Roguemos al Señor.
Mundu guztierako gerra guztien amaieragaitik. Eskadi zaiogun jaunari konsolamendua eman diezaila bere senide galdu dituztenei, sendaketa zaurituei, itzulera presoei, eta elkarrizketarako eta pakerako bideak edonon aurki ditzatela. Eskadi zaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Nideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, zugan uste ondut barkatu. Onartu jauna, zeure eskuzabaletik hartuta ekarri dizkizugun eskaintzak, egizu misterio santu hauek, zeure graziaren indar eragileaz, santu egin dezaiela oraingo geure bizitza, eta gida gaitzala betiko zorionera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jaunei eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri. Badakigu zeure almen handiaren egintza dela, gizakilkorrei, jainkozko zure laguntza ematea. Eta geure izate hilkorretatik ateratzea hain zuzen zendabidea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, zeure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti posez elkarturik zeure aurrean. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotxak.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean, afal ondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak banez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Aunir odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun, Telmo, Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Lolita, Edurne, Javier, Apestegi familian hildako zenide guztiek, Francisco, Plácido, Gabriel, Mari Carmen, Luis eta Ikerne. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizakizki guarren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorrezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztiga, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun.
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurgunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Maitagarria zela ere Jesus, Jesus eztia, guztiz maitagarria ere Jesus. Bihotzaren goza, animen argia, Jesus
Egin dezagun otoitz. Eukaristiako sakramentu hartu dugu jauna, zure semearen nekaldi piztueraren betiko oroigarria. Berak neurri gabeko maitasunez eman digun doai hau, izan dakigula salbamenerako. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Abisos, oarra. Datorren ostiralean, uztailako 11, San Inazio eguna ospatuko dugu. Gipuzkoako zaindaria. Meza, goizeko 12 izango da. Eta abuztua 2, igandea, baita ere 12 izango da meza. Aviso. El próximo viernes celebramos la solemnidad de San Ignacio de Loyola, patrón de Guipúzcoa. La Eucaristía será a las 12 y el 2 de agosto también a las 12. Labur biltzeko datorren astebukaeran, ostirelean eta igandean, Eukaristia 12. Para resumir, la próxima semana, viernes y domingo, la misa a las 12. Quien venga a las 11 le podemos sacar un café, pero no va a haber misa. Bedeinkapena jasotzen dugu. Jauna zorekin eta zoren espirituarekin. eta bedeinka zaitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri izaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela. Jaune lagun, bihar elkar ikusten dugu.